أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسن هر جوی الله ربنا رب العالمين. صلاة والسلام يا خدا لسد بخمر مبن سيد وسرور وريزان وسرو كمي محمد عليه الصلاة والسلام ولسر معلومات ويهجاء وهواله قرن وقدرية خود تعالى دا جهاد وخبات وبرخدان كرنا ولسر چقای گو پیریچ و شوپاوان بمشن حتی رجا داویه حتی رجا قیامتی. قلی تماشاوانا قلی خوشکو برای جا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتبدأ بخيرات سرچ عبارات. أهلا وسهلا. قلی تماشاوانا ونتبدأ بخيرات سرچ عبارات باشن سرچ عبارات. أولا كي برسيا قلت يا بيغمار عليه الصلاة والسلام كما قال لك بيرك على زوجية كما زوجية لو ربي عالمي غير حلال كذا إذن دستور بيدايا ده كائنات ده ربي عالمي تشسر بس بكي شيء أصاحب بكي عسل أوا وبي أولي لما كما بيبتشوك ده زوجية بيك تاني ديا معايشة وتاني أبتشوك بو بتشوك بونا يعني شوية بتشوك تربو هات واحد زواجي بير زوجي وتقول بتشوكنا إنه حد زواجي بيرك كتشك قود حد زواجي ده يعني هي جوان بوش بايدي بتشوك تربو لأنه بتشوكا قو بكيري زواجي نبي تمام ديا معايشة تاني قيس بو أو قاسي دني جنبي بو يعني بيغمار عليه الصلاة والسلام دوازده حد بيرك على زوجيا دنواوا ده يك تاني قيس هيا أو قاسي دي جنبي بو يعني من قال تماشاوانا جه سورة غافر آيات چلی رب عالم چیش مند بشه و من عمل سیئة کسی کو گناه کی بکی نقنجی و نباشیه کی بکی فلا يجزى إلا مثلها جزا جيرانين إلا بقاسيوه يعني گناه كريا و گناه جيرا جزا ببيني يعني أو گنهوي خو تعالى وا گناه لزيده ناكي ده ناكي صد ناكي هزار گناهك جزاي ببيني لقنجي نولونا يك خير تبكي بهندكاي بخو تعالى دها وحتى حفصدي وزيدة ترشترد نبيسيني لومن عمل صالحا لكسيقو عمل صالح بكي من ذكرنا ونسا چنير بي چمي بي چسلام بي چپيرك بي قو عمل صالح تشتا قنجو باش بكن وهو مؤمن وبشرطي قو مؤمن بي باور مند بي يعني إيمان باوري بالله تعالى وكتابه وبيغمبري وياني بي هاباني ولوف فأولئك يدخلون الجنة ها أوي بكمن الجنة دا يرزقون فيها بغير حساب والرزق جوار ولدان بحد حساب ناقوا شرطك شرطي چوندنا جنة چيا عمل صالح كربي وباورمند بي يعني إيماناني بي وعمل صالح كربي ناقوا قو إيمان باوري بالله تعالى وبيغمبري وبكتابه وبديني وإسلامي باوري نان بي هكر قنجين كربنجي يعني قنجي وكا خزمتك آلي كاريك خوارنك جلك خزمتك جنسان را كربيجي أب قنجي وروجا قيامته دشو إيمان هبي إيمان وعمل صالح بإيمان وباوري روجا قيامته وتعالى بناك الجنة دا مالي قالي تماشاوانا ناقوا كافر ناچنا جنتي كافر چقا قنجي نوا سر بردوي ده هبنجي اب قنجي خدمته دنيوي گو بكن جنة جوارنينا قنجي مزنا وگو چيا
گو ربی خو ناس بکن ایمان و باوری بربی خو بینی گو ایمان و باوری بربی خو نوینی وی نقنجیه هری مزن کریا خرابیه هری مزن کریا البوارا ربی خو یا ربی خو انکار کی یعنی چلو انکار کی نگو هبوناوی قبول نکی هبوناوی قبول بکشی گو کتاباوی پیغمبری وی دینی وی قانون و شریعتاوی قبول نکی دیست به کافر حوالی حکمت دوما چه دوامی به چه نه بردوامی به حرام گناه ایش بو یک ساعت جی به تو چه که گناه بله حوالی متین کرم گتته حوالی متین تته ونی دیسه یا محمد و ببیر بینم وقتا گو د جهنمه ده د آگر جهنمه ده اوانه بندست و ای سرک پبر مجادله کن yani van سروک و مزنه گو ملت جریا خوده دور کرنه و ملت جی الپای شوپا واچویا و دبش دینی خوده قریانه اوانه د جهنمه ده پبر مجادله کن یا محمد بحثا في مجادله وابكا او چتكن وإذ يتحاجون في النار سورة غافر آيتا چلو حفتا يا محمد ببير بينا وقتی گو اف کافره سروک و ای بندست پبر مجادلت کن فيقول ضعفاء واني ضعيف بندست بلنگاز يعني ملتي وان دبيجن للذين استكبروا جواني مظن سروكي خولا دبي إنا كنا لكم تبعا دبي دو دنيا دا عمل قي شوبا وبن وبرم جديني الله تعالى جي إسلامي قانون الله تعالى وبرم زيفران وقانون ونظام چكرن مجي مدات باي قانون ونظامي و عمل قي شوبا وبن فهل أنتم مغنون ما هنكي جاقر وني سلمى بدنا عليكي وني باري ما سفك بكند في جهنم دا وني عذاب سلمى دور بك فهموا يعني دو دنيا دا دو قسمي كافرة هنا كافرة گو سروك مظنن قانون ونظام ضد قانون خودي قانون شيء كرنا بري ملت دانوي ملت جيوان شخورة كريه إله ملت جيوان شخورة كريه رب قانون ونظامي وقبول كنه والبي شوبا واتشونا إيدي روجا قيامت أوان هر دو صنفه كافرة إيه ضعيف وإيه سردست إيه مظن پبر مجادلت كن دبي أم دو دنياي دا البي شوبا وبون كايرو وني عذاب سلمى بدنا علي İyi vani sarık şuaret beşin. Selamünaleyküm. Seni tanıyorum ya. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Buyurun. Vallahi seni tanıyorum. Yanlışlıkla istek attım ya. Ya bir şey olmaz. Buyurun. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Sen nerelisin? Nereden tanıyorsun beni? Sen mi? Vallahi geçen konuşmuştuk da oradan aklımda kaldın. Ha sen bir daha gelmiş mi canlı yayına? Benim canlı yayında. Aynen geldim. Valla ben hatırlamıyorum. Evet, sen nerelisin? Sivaslıyım. Sen nerelisin? Ben de Mardinliyim. Mardin. Kırmançı. Beles Kurmancım. Başım. Tijib Kurmancı. Kurmancı zane. Kurmançı. Memleket Tunceli. Hani sen Kürtçe biliyorsun. Biliyorum Eri. Ahlen ve sahlen. Sen Tunce. Öyle dayı. Sen ne iş yapıyorsun? Valla ben imamım. Ben de burada dini vaaz ediyorum. Dini sohbet ediyorum. Benim işim budur. TikTok'ta neler yapıyorsun? Tamam. TikTok'ta ben imamlık yapıyorum. Dini sohbet ediyorum. Benim imamlığım sosyal medya üzerindedir. Ben sosyal medya üzerinde Allah'ın dinini tebliğ ediyorum. Allah'ın dinini yayıyorum.
söylüyorum. Hı hı. Evet. Peki günah değil mi hocam, hani böyle internette şey yapıyor Nasıl? ya. Günah değil mi Nasıl? peki? Yani Günah değil mi? internette Allah'a karşı açık açık suç işleniyor. Günah işleniyor. Allah'ın yasakları ihlal ediliyor. Ayaklar altına alınıyor. Yani buna günah denir. Hı Benim hı. burada İslami anlatmam, Allah'ın dinini anlatmam neden günah olsun? Tam Yok da hani aslında ne bileyim, yeridir. hani bazen diyorlar ya şey yapmak, zaman harcamak, böyle boş yere zaman harcamak günah diyorlar ya. TikTok'ta yani boş yere olan bir Tam şey. zamanı değerlendirme şeyidir. Bu zamanı boşa harcamak değildir. Zamanı boşa harcamak nedir? Allah'ın yasaklarıyla zamanı geçirmektir. Ben Hı. şuradayım. Şimdi Boks ben burada maçın bu TikTok'ta bu boks maçı TikTok'ta kabul etti. PK'yı yo kabul ben etti. PK. hiç yarış kabul etmiyorum. Ben yarış etmiyorum ben Yarış burada. değil ya, tıklayacaklar ekrana. Sen kabul et. Yo valla ben yarış oturuyorum. Şimdi Vallahi hocam zaman geçen harcamak yaptım, nedir? niye bize gelince yok yani. Yo ben hiç kimseyle yapmadım. Hayır hiç kimseyle ben Yarış, yarış yarış değil, yapmadım. böyle boks şeyi vardı ya. Yo hiç yoktu. Hiç ben şimdiye kadar hiç kabul etmemişim. Değil Hayır mi? O zaman yanlış belki yanlış. belki başka. Ya şimdi bak Vallahi Joker yap. Bir dakika hocam, müsaadeyle. Vallahi Joker öyle de yapacak bir şey yok hani. Buyurun bak hocam, siz şimdi dinliyorum. Allahu Teala bize ömür vermiş. Evet. Bize diyelim ki şimdi ben 40 yaşındayım. Belki şimdi de öyle bilirim. Allahu Teala bana 40 yaş verdi. Diyelim ki e, ergenlik çağından önce çocukluk döneminde sorumlu değiliz. Evet. Ergenlikten sonra diyelim ki bu zamanı Ben de nerede hocam ne harcadın? diyorum? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sözünü kestim. Balla kesiyorum. Boşuna harcanan zaman her zaman günahtır, tamam mı? Bu TikTok'ta hani boşa zaman harcıyoruz ya biz. O da günah. Evet. Hani ne bileyim. Bak, Bence ben şey yapmıyorum ya, böyle pek aydın şimdi bakmıyorum. bu dakika bak bu yayın benim yayınıma geldiğin dakikadan itibaren bir iki dakikadır gelmişsin. Sen burada İslam'ı dinliyorsun. Dini soruları Evet. soruyorsun. Ben de cevaplıyorum. Şimdi bu 2 dakika boşa harcamak değildir. Ben şu anda TikTok'ta bu görevi yaparken ben zamanımı boşa harcamıyorum. Beni Valla dinleyenler, böyle dini sohbetler yapanlar, dini sohbetler dinleyenler bu zamanı boşa harcamak değildir. Fakat gidip boş boş haram e, canlı yayınları seyretmek bu zamanı boşa harcamaktır. Zamanı oradan sorumlu tutulurlar. O zamanı boşa harcamaktan isim sorumlu neydi senin tutulurlar. hocam? Benim ismim Mala Abdullah Kürdi. Abdullah Hoca, ne bileyim, bana şey geliyor, hani burada zaman harcayacağına gidip en azından camide çocuklara ders versen daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Ya şimdi bu saatte saat 10.30'da bu saatte camide kim var? Ne bileyim, git uyu, bedenini dinlendir o zaman. Ne diyeyim hocam? Bedeni TikTok'ta dinlendiriyoruz. Bak şimdi TikTok'ta sabaha kadar haram canlı yayın yapanlar bunlara kimse bir şey demiyor. Ben burada İslam'ı anlatıyorum. Bu da bir cihattır. Ben burada cihad vallahi, ediyorum. İslam için ben cihad ediyorum. Cihad nedir? Allah'ın dinini hakim kılmak için yapılan her çaba vallahi ve hocam, sen daha hani kimseye din hani bu öğretemez. cihat denir. Sadece Cihat insanların sözlü fikrini cihat değiştiriyor. vardır. Kalemle cihat vardır. Mallı cihat vardır. Ve gerektiğinde silahla ve can ve bedenle cihat olacaktır. Cihad İslam'ın farzlarından bir tane farzdır. Namaz, oruç gibi. Her İslam'ı hakim kılmak için yapılan her türlü eylem, hareket, davranış, çaba bu cihattır. Cihad demek çabalamak demektir. İslam'ı yaymak için, Allah'ın dinini, Allah'ın anayasası olan Kur'an-ı Kerim'i hakim kılmak için yeryüzünde, Allah'ın dünyasında Allah'ın kanunu hakim ve egemen kılmak için yapılan her türlü hareket ve çabalamaya cihad denir. Bu gerektiğinde sözlü olacak, gerektiğinde kalemle olacak, Vallahi gerektiğinde çık. mal Ha işte. olacak, gerektiğinde silah ve can bedenle de olacak. Evet. Hocam biz gidiyor. Var mı bir isteğin?
Nasıl? Biz gidiyor, var mı bir isteğin? Evet, haydi Allah rahatlık görsün. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet. Tamam. Geli temaşevana. Em wê ayetê berdewam kin. İnsanekî bi cenabetî bimire, tişna be. Bi cenabetî mir bila bimire yani tişna be. Ne hewceya em wî ji cenabetî jî tahir bikin. İnsanê mirî em ê ji bo şîştina wî mecbûr em cenaze bişon. Lê eleqa me ji cenabetiya wî nîne. İnsanê ku bimire em ê wî cenazeyî bişon yani. Şiştin, kefen, limêj û defin. Çar tişt farz e. Gava miriyekî Müslümana bimire, Müslümanek bimire, çar tişt li ser me farz in wan bikin. Şiştina wî. Mecbûr e welê şiştin. Kes wî neşwê hemû gunehkar dibin. Şiştin, kefen, limêja li ser û definkirin. Veşartina wî, binaxkirina wî. Evana farz in. Yek kafir bê mol selmêj nake. Harama yekî kafir bimire te herê ser limêj bike harama guneh tişdîn derdikeve. İnsanekî kafir tijêre dea bike tişdîn derdikeve. Tiş kafirekî li nikare bê rehma Xwedê lê bê. Tiş kafirekî li nikare bê cihê wî cennet bê. Yekî ku li ser kafirtiya xwe mir di nikare bê Xwedê wî efû bike. Xwedê Teala gotiye ez kafira efû nakim. Yani kafir ku ser kufra xwe bimire efû xilas jê re. Ha hê di dunyayê de hê sağ bê tobe bike kelîma şehadetê bêne Xwedê wî efû dike. Lê ku ser kufra xwe mir û şûn de efû jê re nîne. Fehmû? Êdî vanê di cehennemê de ê zeîfê belengaz ê godana pey şopa serok û mezinê xwe ê guwajirê derxistina. Hayrat bê di dunyayê de em bi were bûn. Ka hûnê hinekî ezab ser me bidine alîkî. Êdî vanê mezin dibêjin dibê em hemû tê dine. Dibê em hemû di cehennemê dine. Em jî hûn jî em di cehennemê dine. Em dagir dine. Xwedê Teala nabera îbada de hukm kir. Yani Xwedê Teala êdî Müslüman û kafir ji hev veqetandin. Êdî vanê di cehennemê de ê kafir dibêjin ji dergevanê cehennemê re ji cehennemê dibêjin dibê dea bike ji Rebbê xwe bila hinekî hema rojekê ezab ser me sivik bike. Lê bila ezabê me sivik bike. Niyeta li mêja qezayê niyeta qeza tebê ez milêtên ferzan mêjanî biro qeza bikim û xilas. Mehkema kubra yani ew mehkema mezin roja qiyametê ku Allah Teala wê hemû ebdê xwe mehkeme bike. Yani mehkema mezin. Êdî ev dergevanê cehennemê ji va kafiran re dibêje dê maqê Resûlê Rebbê we di gel ayet û mucîzata ji we re nehatin. Dibê belê wela hatin. Lê me biya wan nekir. Êdî dibê de dea bikin lê belê duayê kafir e hemû pûçin. Tiştek pê benayê. Yani. Gelî temaşevana xêra xwe vê weşana me zindî parve bikin. Temaşevanê me bila zêde bin em tê kevne keşfetê de ya. Gelî temaşevana çima em hin dikin? Belê. Ya destmêj çê dibê bi her avê çê dibê. Çiman çênavê yani. Yani.
Aval gotiye mat kainatı da şima peyve kudan re hana aninin. Yahu cin hana. Şeytan hana. Melaiket hana. İnsan hana. Hayvan hana. Mesela. İnsan. Cin. Şeytan. Melaiket. Hayvan. İbrih ebe. Jvap ebe hene kedi habinem nizan yani. Rabbi alemi işmele basa. Ama ne kedi. Tamam. المجا الصبحي حاولت تدرك على السنة تابكي درك على السنة راتبة بعدين المجا الصبحي وتدرك على السنة خوكري دي بشتا تدرك على المجا فرض بكي فرض الصبحي تمام يا محمد جوار بيشا قلت ببش يا محمد إني نهيت سورة غافر آية 66 يا محمد جوار بيشا نهيا من هات يكرن يعني الله تعالى لسر من قد خكريا قو أتشبكم قو أز عبادت بكم جواني قو ون جغيري الله جوار عبادت دكن لما جاءني البينات من ربي فشتي قو أبقى آيات جم ربي مجمرة هاتنا چينابي قو إيدي أز جغيري الله هرم عبادت وطاعت وتسليمية إلهنا السختة وربنا السختة بكم واني قو جغيري الله جوار طاعت وعبادت دكن يا عبادت چيا قو تسليم ببي یان تیج امر و فرمانی خودیره تسلیم ببی هنگی تا عبادتش خودیره کد یان تیج امر و فرمانی انسانی کی وکا خورا ته تسلیم بی یعنی انسانی کی وکا تا قانون السرتا چید که آنا یاسا که چید که ضدی قانون الله تعالی قانون که چید که تیجی وا قانون قبول بکی دوی انسانیش خورا پیشکش و سروک و مزن تقبول بکی و قانون و نظامی وی تقبول بکی توی کرا رب خود تو عبادت جیره کر هاي ديفاني غيري الله قون جوار عبادت دكن از جوار عبادت ناكم از عبادت جا الله تنيركم تمام وأمر فرمان من هاتي كرن قو از تسليم بمش رب عالمي تنيرا التسليم بمش رب عالمي Oğlum bu kim lan? Hay. هاي كرم كام Kerem Kaan. Ne haber? هاشم Merhaba. مرحبا Çağaynı başı. يعني تسابي باشم تشاوين He başı. تشكودري Valla. Hay. Sen nerelisin? Sen nerelisin? Senin Kürtçe bitti mi? He valla bitti ya. Abi bende Kürtçe yok, para yok. Allah Allah. Sen nerelisin? Adanalıyım abi. Ha, sen Kürtçe bilmiyorsun. Valla bizim aile tarafı biliyor da ben bilmiyorum. Annen baban biliyor. Annen baban Kürttür. Annem Kürt. Annen sana hiç Kürtçe konuşmadı. Seninle Ya Kürtçe bu konuşmuyor. yaşta ya konuştular da yani az çok biliyorum. Bildiğimi de unuttum. Allah Allah. Sen bize biraz dua okusana ya. Dua okuyayım mı? Oku veya bir ayet oku. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Manasını biliyor musun? Ya bilmiyorum abi. Manası diyor ki ey Rabbimiz dünyada bize güzel olanı ver. Güzel olan nedir? Kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani bizi Müslüman et. Amin. Dünyada güzel olan nedir?
Allah'tan başka hiçbir hak ilah kabul etmemek, Evet. Allah'tan başka hiçbir Rab kabul etmemek, sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ve teslim olmak, bu dünyada en güzelliği budur. Rabbini tanımak ve Rabbinin emir ve yasaklarına boyun eğmek. Allah'ın Ağzına sağlık dışında abi. Allah'ın dışındaki tüm sahte ilahları red ve inkar etmek, en güzeli budur. Evet. Rabbimiz, bizim yaratıcımız Allah'tır. Ona itaat etmeliyiz. Allah'ın Her dışında şeyi bizim, yaratan odur. evet, her şeyi madem yaratan odur, o zaman sadece ona itaat etmemiz gerekir. Sadece onun emir ve yasaklarına boyun eğmemiz gerekir. Evet. Allah'ın Allah'tan dışında başka Allah'ın kimseye itaat etmemek. Allah'ın dışında bizim gibi insanlar yasa ve kanun belirlemişler. Yani Allah'ın kanunlarına zıt, Allah'ın bu anayasası Kur'an-ı Kerim'e zıt yasa belirleyenler vardır. Evet. Biz bu yasa belirleyicileri tanımıyoruz, itaat ve teslimiyet etmiyoruz onlara. Sadece Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetine itaat ediyoruz. Evet. Yine ahirette de bize güzel olanı ver. Ahirette güzel olan nedir? Allah'ın cennetidir. Allah'ın rızasıdır. Bu dünyada Hmm. güzel olan kelime-i tevhide tabi olmasan ahirette güzel olan kazanamazsın. Evet. Tamam mı? Şimdi mesela cinsiyet değiştirenler falan var abi. Sen onlara ne demek istiyorsun buradan? Bu haramdır, büyük bir günahtır. Allah kimi nasıl yaratmışsa o Allah'ın yaratmasıyla oynamaması gerekir. Allah'ın yarattığını bozmaması gerekir. Erkek Mesela erkek gibi evet, davranacak, kadın kadın gibi davranacak. Erkek kadın gibi konuşup, kadın gibi yürüyüş, kadın gibi davranış, kadın gibi yürümek, kadın gibi elbise giymek, kadınlar gibi böyle nazik nazik konuşmak, bu Allah'ın laneti onların üzerindedir. Bir kadın da erkek gibi davranırsa Allah'ın laneti bu kadınadır. Kadın kadın gibi davranacak, erkek gibi davranmalıdır. ve Bu Müslüman, ahirette cennete yer bulamayacaklar değil mi? ya böyleleri, bunlar için büyük bir azap vardır. Hem dünyada hem ahirette. Eğer bir Müslüman ise böyle bu günahı işlerse cezasını çektikten sonra cennete girecek. Fakat eğer kafir ise, Allah'ı inkar etmişse, Allah'ın helal dediğine haram demişse ya da Allah'ın haram dediğine helal demişse zaten bu kafir olur. Kafirlerin yeri de Evet. ebedi cehennem. Hmm. Anladın mı? Eline sağlık abi. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Bize kelime-i şehadeti söyler misin? Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rabbuhu ve Resulü. Aferin. Manasını da bize söyler misin manası? Manesini tam bilmiyorum. Tamam, ben sana söylerim. Dinle, ben sana söylerim. Evet. Bak, eşhedü, şehadet ederim ki, yani kalben inanıyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Yani Allah'tan başka sahte ilahlar vardır. Fakat hak olan bir tek ilah vardır. O da Allah'tır. İlah ne de, Evet. ilah ne demek? Kendisine itaat edilen kişi demek. Yani sen kime itaat edersen onu kendine ilah etmiş olursun. Biz sadece Allah'ı ilah kabul ederiz. Yani biz sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederiz. Allah'tan başkası tüm sahte ilahları red ve inkar ediyoruz. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Kuludur. Evet. Tamam mı? Teşekkür ederim abi. Benim şimdi işim çıktı da benim gitmem Tamam. lazım. O hurbi sarçavara.
بله گلی تماشاوانه یا مزنا kur'amu, kaçamu, kaçxaltiku, kaçmetuku, kurmetuku, kurxalu, kurxaltik avana nabin waka xuf bira jebra ve wala kaça xaltika mina, kaça metka mina, kure xale mina, kure xaltika mina, kure metka mina, kure ape mina em waka birayana jebra na çenabe nabe bira harama günah بهابرا بمينن بهابرا رابن بهابرا رونن چنابي حرام گناه يعني شوكا قد تهلوكش با چه دبش كسي چنابي ملا چانی باش ملا باشن جانب صاحب اون چوانن ايش باش ملا خلق كوي چپ چپ اون شكو درينا بعد خلق كوي از یه مردین نگه تنه آبی که مردین مردین اون یه سر کودرينا جوابی اون یه کودرينا سر جوابی اما هم یاش کن ya اون یه کودرينا از یارش مارش نکن بل آبی هم یاش کن آبی ya اون خلقی کودرينا سه اخاقی بان ha tu jwani da başla بله امانی نابه yani و هم یاش کن آبی ya yarış marış nakın ana akın bir yarışı ana akın bir yarışı az malan آبی دنگ تنه ادنا خب فاتي و دنگي من اي فاتي آبی دنگ داری تماشاوانا ام چما ناکم نکشفتی دا چما هندکا انا ای وا ای خرابا ای پیسا و فحشا و هزار الوا تماشا دکن و ایما مزنم چل حبن يعني تماشاوانا امي وشانا خواست نيب داويك بخاطري وا از تلفونا خوش ولا بيشينم تلفونا من بنويسين قالي تماشاوانا صفر بين صد وسو بينش سي صد وحبتي وشش صفر نه صفر هشت صفر بين صد وسو بينش سي صد وحبتي وشش صفر نه صفر هشت بنويسين قالي تماشاوانا صفر بين صد وسو بينش سي صد وحبتي وشش صفر نه صفر هشت ماذا تشي قديش ولا بيجم قالي تماشاوانا اب دبي تيك توك كده قال لك واني بيس وفحش هنا مثلا الزلام خوك بيرك عليك لعنتا خودي البايا ويقو حجوا بكي فيتشتي نورمال ببيني لعنتا خودي الواجية تدميزين يكي ولو درد كبي ده تيك توك ده فيديو كي شيت كي 100,000 انسان بقن دكن ويتعقيب دكن مليون ويتعقيب دكن قابال دفركي ويتبينن قاباويل دفركي تبينن كيف اخو جيرتين عشقاوي تمزن ده تيك توك ده ولو زاخ خوياتكن يعني انساني كي خودي قوتي بيس وفحشة ونجابت كيفن شانا زنديد من حال من نگرم متنابيني از و شانا زنديد که مازه چلو تلفونات بکم تمام اد و شانا زنديد ما مول متقرن يكاي چلو چه بي
هذا شلو تلفون أما بكم مالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدة فيض الله. عليكم السلام خدي سيدة لازيبة سيدة جاتية وشانا زندي دبل دل عرضه ما زير para falan تشكي بقيمة ديتي ما متشي بكم يا تل خوي بپرسي حتى صالك كي بپرسل خوي تديد ديت تنا ديت يجي توي پري كاري بخوي اللي بالك وتخوار وشون دجي كانجي خوي در كيفت مجبوري پري بديدا أري لا حتى صالك تنكاري خرج بكي بله. مثلا اوانه گوک زلام اللي خوك كچكاليت كن وند بينين تيك توك ده ملت ويتشتي نورمال دبيني غابا عذاب خودي هات وين نفسري وي كسي تني دوري ايگو حجي کرنا وي نورمال ديتنا و فيديو وا بغن کرنا و تعقيبات لوا كنا و حج وا کرنا او بلا وي بسر حموا دوري مثلا دوارو جاد تيك توك ده يكي جديار بكري هيا يكي معزولة عزولية سقطة مشهورة جديار بكري وارو جات شو اسطنبولي هنا قاوي بري اسطنبولي فيديوي حمو بكچكارنا وي علماننا بي سي تي نحو جزنابي بيجم نحو جزنابي بيجم ياو عزولية خورتكي عزولية نبيرا قنجيت بي نبيرا خرابيت بي لبالي اوي گو بيرنا اوي گو ويدگرينن وي علماندنا خرابيه اوان انساني گو بيرنا جبو گو بيسن وي علماندنا وكا خو بيسيتي وند ميزينن اوقا فيديوي بكچكارا بك خوب كچكافت كي او كچكا ماشت كي كچكوي ماش دكن فوترافا فبرد دكشينن فيديو فبرد دكشينن خوز خوب وابد كي خوب وابد زلقيني كي واوي علمانديا او چن حب انسان دوراوي گويد بنو تينن ويدگرينن قماندا وي كسي ابي عزولي قماندا وي دسته هنا كاديا ويد علمنا بي سي تي ويد علمنا هر حركتها فحش وچپلو بيس ومن نتجي وكوا يبيسا حتى go فيديوي بغندكن وتعقيبتكن وروجا اغلب هنا كاوي بربو اسطنبولي ايغو بيرنا شفانيوي ايغو شفانتيه ليتكن نت شفان لولا وي علماننا بي سي تي أري شغلنا يا وابي إنسان نبيرا قنجيت بي نبيرا خرابيت بي بانا أنا حركتي خراب بي بك تشكي ديناكي كيف يعلمان دوا خرابية ويدي بيرا خوبي بتزلقين ايشن دنابا وي چارشي استنبول دا هم لقا كچكا بتزلقيني كچك خوبي بتزلقين يا مزنا اب زنا فحشيه چپليه چنون ويتشتي بغندكن اولو ملت جي اسلامي دور كتيه فحش وچپل بويا جاري تما شوانا بس هيدي امي وشانا خوازندي بدي بداوي بكن بمن خير خوشيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.